Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Nilip MSC constituency along non pen phong thom ke chok thulo BJP Ratcharia song along mithang song pen che orintisi BJP along che pa ogdon bom tanglo. Nilip BJP Mondol Committee Meku Bapuram Teron Pen Mei Chari Ponsi Alhisar Pomana Pen Kedopen Pachetongdun Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun Ki Mealong Kejaidun Ki Nilip Habar Along Towar Pen Chenglong Ason Hoi La Pen Inglong Habar Kedo Adim Anta Isi Pen Isi Kepaching Pont Bomjia Phansi Chisiklo La Soteng Kadokabe Nonason Cherap Cheto Perlote Ajada Sonta Yun E Abe Article 244 eta Parliament along MP Amar Singh Tiso Jaidunde. Anarlo por phai kre hinia por Chokihola Mission Tower Krongthom Kachetokalo Chokihola Town Committee Asai Hemkimi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Ingpu Pontanglo. MLA Dr. Numol Momin Pen Kaning JK Congress Karbianglong Autonomous Council along Kicharia Hutsi Khehija Soluk Sodak Atomon Langno Kipajap Mate Ronmai Kaching Thur Kachepati Development ke Thangtabe Bonta non BJP Ratcharia Song Bangde Penke Nileba Habar Kaching Thurta Prektik Lokuta Thang La Somea Long Kachetongdun Nilip MSC Pobitra Rongpi MLA Bidya Singh England Dorsing Ronghang Chokihola Town Committee Meku Binson Ronghang Lapen Ongdung Araratin Chetongdun Rinki Nilip MSC Pobitra Rongpi Aphanta EMRPU Kepek Ponjia Phan Chisiklo Pusi Herangke CM Aphan Karjo Hut Klardak Pen Than Paklar Kontanglo nang deng poneng posibilita nang pelelo la shooting facilitum damji la pengke joining program ke continuously bomlo ke barika pon itu success sida bang nang hang lo pulong de tu deng ponang de bang tim kar biang long long cerap chetu dun nangi pulong de itu ke deng nang la si dak tame chukiala town committee dak dolo town committee to ta traditional village development council pen town committee ke to ke thang dak kachi on committee ang kangalong ko an ma development ka chingthura sayang deng kelong ji puta long pol apen ke dake inglong aso tum hanke tribal atum hanke tribal tum ke dake town committee to an ke longle phelang tax jata pinang ne longle phelang tax jata pinang ne lapen ang parke lada ka chingthura sayang deng ta upipi ma la ke town committee long ang kangalong urban area ko an ke long lapen rural area son ke long hala ke bhag jak ada rong long kaching thur bang ke traditional village development council to po non provision 125 62 amendment lo long te kula ke rong kaching thur je fancy nang le sir News report KATV News. Hamren Habe Dengja Sports Complex Mini Stadium along Horkijun Aboha Kapimande Rajok Otlang Notum Hema Glass Harlong Ki Barpen Kapang Hang Pekoichu Ceiling Fan Hek Et Ing Happy Ing Hapso Kapangno Nang Kapangno Pi Erajok Ning Duklo Chondro Rongpi Caretaker West Karbianglong Lakha Pli Socheng MSC Constituency Kaparlo Hamren Habe Dengja along Ki Kimpon Mini Stadium Sports Complex Asahem Kim Detpen Hamren Araje Akimi Larponlo Labang so dimalong zonal Karbi Youth Festival ZKYF pen kichinglok thedung kaprega mesetami biponsi alira lon pen talon dun longlo osi ladak nang an hormun kahino du ladak hormun phalang nolo umat amuni tunglo ne lage tang ek kinamuni da tunglo anarlu wangge ayamuni da tu aju sige wangwa
anarlo nili duty ke bang ahut ke pak panda theklong le dak chainong ke vi tum wang setala tum da bang chainong nang vi lo chedam lo setame la dak ajuo son wang po ini raki hormun ke chupen se ke wang ta hai la ayamuni de tum setame amuni de tum phanta nili ta pang thek dun thek thedelo to anna por tong bang ke bang ane nili ta la dak do pok dia phansini li ga matha lo setame la haya do ke thak apus buki bang sabsu katura du ko masini di nona ma de del Bonsa tame penang an otlang no tum hor ki juna boha pinchong si avika veang the glass khiliki in happy kaphalang no ajo khedung aphalekson dokoklo lapen araji phalang no daklo caretaker claim bangphu chandrorong pi pen pherang ke angno pen lamthi jai ponsi kachuning dia lamthi kapeklang arjixna lason kaphalang no ne reje phanabang ni hin ten chuning hilo nang joi no nada wang non nang litum pen ladak misen dak sport complex posi ladak kaprek khila setame ladak nang biosonte pusinili hin pen setame chuning rilo je ladak yat akhila da ladak nang bibe thangnat akhila da ladak nonomat thek ponlong lelang setame non prang pen bangke khila lai do an setame ladak nang biosonte pusinili chuning rilo kenang ji asondo je kedam tangge karen provision hai hui lai hemar gunda de thelo setame non ga vederlo sen hai ta vederlo tang ta vederlo ladak facility bang government of Pansa chuning rilo pun ten setame ladak kaya son la bang soding alon ki pije pan bordi pon son ke Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News. Bokajan Cement Factory Labor Union Vice President Rojini Barua, Working President Bijoy Basumatari, Joint Secretary Riju Phukan, Advisor Ronjit Terang, Lapen Chesong Rapet, Bang Troxy Kebra ke Thomatun, Aseang Tong TBC, Akinang Kijong Ponalama Putha, KACCM, Tuliram Ronghang, Lapen, Central Government Atumaphan, Nang Pachun Pinang Ji Pusi, Kachuning Rialamthi, Chipeklang Pon. সংগতি ৰাখি আমি বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী লেবাৰ ইউনিয়নৰ আজি ধৰ্মগত সহযোগ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ধৰ্মগতৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চৰকাৰে যি ব্যক্তিগতকৰণ কৰিছে তাৰ বিৰোধিতাচৰণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যি শ্ৰম সংহিতা আইন চৰকাৰে আজি প্ৰৱৰ্তিত কৰিছে সেয়া বাতিল কৰাৰ লগতে আমাৰ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি ২৬,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা ESI চিলিং ২১,০০০ টকাৰ পৰা ৫০,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা PFৰ পেঞ্চনৰ মাহিলী হাৰ ৯,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা বোনাছৰ চিলিং বৃদ্ধি কৰা আদি কৰি আমি এই দাবীসমূহ লগত দাবী কৰি আজি আমি এই ধৰ্মঘট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়নৰ সহযোগত আমি বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী লেবাৰ ইউনিয়নো এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিছোঁ Nilitum kadokabe bang troxy kebra kethom saikangda tumdo nonamat saikangda unskillatum anisipen pharo phora likebraisi anamsi longchon lasi unskilled labor atumaphan chekyojon abainong akijum naita suri inkora trok anke longnangji bonus nang pinangji medical facility mate se kachilang aparsai longnangji lapen leave sutami pabat nangji pusi labor union advisor Ronjit Terang lapen vice president Rojini Barua pen Herangkia Thengno nangpachinidun lapen nitum ke hanga puthak long letik che songpon bomji puta thanang pachinidun la 26,000 salary nang pinai ba tangka nang pinai an pen ESI selling pabat nai an pen bonus sitame la son thosin nilton than bana pabat nai non bangke that is only a category yang bang pe high scale thomong ke la selling ke koma joini pen sinili to mga bonus along the develop plus medical facility along the del lason thok si all assam long factory industry ke do an sitame lason si do bomlo along kaprek industry factory ka
lasi all notice of factory tumanda lasi chekoi pet pen laso union pen achekoi pen si lasi lason nangi ni tumta lake category teng pen pukali sita long do nai nili tumta lasi anu tem sita me laso ke palong ya phamsi laso akam ke claim non pudam lo pade Karbenglo autonomous council sita me first time rural tiki picheng pulote ladak CCI cement factory hello la pensi akapre ka rural ti sita me long ta hai po me sita nili tum ka chinia teng pulote north east pen factory mane cement factory lo factory industry government factory ke la lo la CCI hello sita me non pudam lo pote non council. News report KATV News. पिनिया बेरटा के लांसी कांगटोन पन इकलो दो मिथाक में कार्डो